shene loron ha. Euda wumpule shima. Mo hide he Yesu ya ka shamevo. Geda nege. Chihago mabra o ken Deuteronomy. Akae. Ifani ko una yabangoke muna. Ma nege kasha cheka yabangoke nekpa. Kwase wo yen adaluhi yana zanzan alwe hidego uru kwale. Na ewo da ka kwa ne kishima yo. Uchiru hide we ude ko jaya. Uye kakwo ududo kwega. Ngwanga. Muwa. O na ha o ka mimi. Chayelen ha ko dia shimano. Ma zahera je. Kalu gbidi ma ya gamda ya han. Unege. Ma zahera je, ma da ya gbidi gam ya han. Na ya ga upasa mo kwa na mwa ya. Mo kwa mda tire shimana bo nege ya. Ma shimi hide mo walu. Elemen sen. Mo de ko dia. Gbidi. Na Mukra e diaga. na ha eru ka na ha mu wo kwa ngwanga kwa wa umbe mi wa we ya hi ya wa kamba mba kavi nave olu ehia ne dia ya ngwana Kamimi. aka atin mo kite agwanta ayashi pito ha manjan so ilu ekwachi pare izu ne ko ba zuana zu ya nenge yo kaba hene kwa yeme keheme enga woko hene no gumo no hide kijime alu da nege gun kwase webi kwase tu ka kwase woko nege mi izu ko kwa lo gema unege kwase la na doshima na hana No. Koda nenge kwasu watachu ofra nepa kake ijemengu na hana aisheda tumangu kimi kandia kwasi woko nege mi badon wechi jara Ha pastor kamimi. kazu kawe kwarai Kamimi. na ha pare aka na azu kwa osho hwa de uvere kwasi gbinda zan da kaleli ntala ukenge kwase zure je ogumo gbagba ni ara kwara pa kava ashare ni dia ngwanga Muwa. ka ha jene na ha meru msen jijinwe ondo ahemewe anashaye ude ko dia ni gbindi tite ma wa ma chi ajijini amen kashami na hoza dido Hey. he shakwa mo ro ne Pastor Msu. Time kenim kane ma bibilo. Mkane ma ondo manene. Ma no shimatawe. Na uzadido. Shavulo nemne je ko mama waro ga. Shakwa kwasi wo kwasi nongo. Sida hidena. Ngwaga. Adon pon. Sida lama ba mare na sidongo si hidena. Ngwanga. Muwa. Zadido. Onda wasen. Bemote hemewe. No pastor. Yes.